makofi jameni. Haleluya. 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 Twikirize cyane haleluya. Semeni haleluya. Revera Kanzigaragiye ariko tusiganye revera wa hano. Kanziga reverend anaenda lakini Ukabona abagore barizi wawe kwigisha icyongereza. Wengine walilia akirudi kwa Kiingereza. Kuba twaba niyo tukibona abagore banezerwa umuntu abwiriza mu cyongereza. Bakarira. Watu wanalia wakihubiri kwa Kiingereza. Abagabo wenda abagabo borira. Labda wazee wa ariko abagore kurira umuntu abwiriza mu cyongereza. Lakini wanawake kulia mtu akihubiri kwa Kiingereza. Ni igitangaza cyabaye muri aya matera. Ni ajabu kwa kongamano hili. Ukuri wagize neza turagushimiye. Umefanya nuko nanjye taruwari mfite muri iki giterane. Ariko nk'umuntu nyine bahaye mikoro w'umugore. Kama ambaye amebarikiwa kama mama kuchukua microphone. Twamerewe neza. Tumefurahia. Hanyuma revera gawe twamusigaranye. Sasa revera tuzosubira tuze revera tubwire. Tunaweza kandi bazoza batubwira dushire mu bikorwa. Watuambie na tuweke kwenye ingo zacu zimere neza yeye. Mama zetu na ziwe nzuri. Mani baho umugisha. Mungu awabariki. Dusiriye.
jana kisikuwa vizuri, tulimwombea. ndimo mbwira abantu twari turi kumwe Kigali. Nilikuwa naambia watu Kigali. Murumuna we yapfuye jewe na Rotendo turari wapfuye atwite. Dada yake alifariki, mimi nilikuwa nimeota ndutiranya gusengera ndutiriyo tuza kubimenya na murumuna we tuba twarasenze ariko Imana yari yatubwiye ndutira ko tugomba kumusengera. Wakachukua muda wa kuombea ndutira, wangejua wangeombea dada yake. Imana ko yabyaye. Nashukuru Mungu kwa sababu amezaa. Ikindi tuzadukunda gukorana cyane mwivuga butumwa. Mara tena huwa tunafanya naye kazi. Nigeze kuja Burundi. Siku nyingine aliwahi kwenda Burundi. Noneho Satani nawe azakora, hari abantu babambaza message cyane ngiye kubasubiza mu kanya. Kuna watu wananitumia ujumbe. Wananiuliza je, wachawi hawaishi? Niliandikiwa sana. Noneho ukuntu nateguye numva biransobye biranganye. Vile nilikuwa nimeandaa ikakata. Tumeenda Burundi kwa nchi. Imana ngo Mana we none kubuza message nateguye biragenda. Nikamwambia Mungu, mbona nimekosa ujumbe, nitafanya nini? Ngiye gutangira kubwiriza. Kabla nianze kuhubiri kidogo. Wakasema wacha ndutira aimbe kidogo. Arimbe uyu mwana uruhinja ninde wazawe n'umukene. Yararirimbye numva page yose yariri mu maso ya Mirangi. Aliimba nikasikia ukurasa ule. Sinariko mbona ibiri muri Biblia. Sikuwa naona kile kilicho katika Biblia. Imbaraga z'Imana ziraruta ibintu zose. Nguvu za Mungu ni zaidi na nguvu za abantu babambaza ibibazo no kuri YouTube ko barabaza. Hao watu nitakuja kuwajibu kabisa. Ariko Satani arahari ariko ikiruta byose Yesu ari hejuru. Ibilisi yupo lakini zaidi ya hiyo Mungu yupo. Wacha aimbe kwa sababu ni vizuri nihubiri akiwa ameita. Tangu siku hiyo amekuwa rafiki, hata mzee wake anajua. Kwa sababu alifukuza mapepo kabisa. Nyimbo ni nzuri. Igihugu kirimo indirimbo ni nkaho kiza kigira amahoro cyane. Inchi iliyo na nyimbo inapata amani. Uko bibilizi tubwira ngo umunsi Balama aja kuvuma ubwoko bw'Abanyesirayeli. Kwa sababu Biblia inasema siku ambapo Balama alitaka kula kuvuza impundu, alikuta wakishangilia. Iyo rero ubuzima bw'umuntu burimo indirimbo burimo ibyishimo, basi maisha ya mtu yakifurika nyimbo na furaha, Ibilisi hawezi kukushambulia. Naririmbe turandaza kubasubiza ikibazo. Wacha imbe, nitakuja kuwajibu. Reka ririmbe hanyuma dukomeze mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Tuzamure ku maboko. Haleluya. Mani habwa icubahiro. Hari abantu baza bapinga nk'indirimbo, kumva ijambo niryo ryovugwa gusa, ariko n'indirimbo kugeza zizazikiza. Indirimbo nazo zibamo umuti, ariko kandi ijambo riba hejuru y'indirimbo. Kandi umuntu uzuririmba gusa ntareba ijambo iwe ngo iyo bagiye kuvuga ijambo z'amasohoka ngo birarangiye, ufite akajagari. Uzutegereza turirimbe neza, twumve ijambo, twicare neza kandi turishire mu bikorwa. Semeni haleluya. Turirimbe indirimbo y'igisirimba, dusirimbe turamukanye n'uyu mukozi w'Imana, niho tuza turamukanyiriza. Wenda ndaza gusohoka kare nsanze umwana habe nubwo notinda, ariko mu gisirimba tube nk'abaramukanye, tumwiyegereze tunamusezera. Abantu barumbishije, narabarebye gutya mbona abantu barumbishije. Curanga Ito kwa Samueli mwana wa Elikana, kulitokana na mama yake Ana. Mama Ana alipanda Shilo aombe Mungu ampe mtotoe. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elikana, kulitokana na mama yake Ana. Mama Ana alipanda Shilo aombe Mungu ampe mtoto. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elikana, kulitokana na mama yake Ana. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana ipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elikana, kulitokana na mama yake Ana. Mama
tube nk'abasubiramo ngaho curanga papa wihute undebe Mani baho umugisha Atuyo muri zirawe